Ogicera icigo-ini nyingi kaunti-ini iria ciri rugongo rwa bururi ino ni obicirie kunyita gugeni. Weru wihuire tiri na guku Aikari ni arithia a mahiu. Mutugo wao ari wa guthama magicariria mahiu mao giakuria. No riria ng'aragu yahura hudi kuma mahiu nginyagia Aikari othe makoragwo makureirwo maitho ni gikuo. Ituura-ini ria Kinisa sub-county-ini ya Moyale maundu guku ni ngurani. Aikari aya menjerwo irima ria maai muturire wacenjirie orio kumagia hindi yo magitiganiria uriithia wa mahiu na kwambiriria urimi. Migunda yao riu iruritio ni nyeni, marigo na mimera ingi ya ihinda. Ndahoba mamo umwe wa Aikari itura riri agitariria uria muturire wacenjirie. Sai zamani hatuna maji, jirani yote tulisumbuana kwa jirani. Sai hatuna shida, jirani yote anashota maji kwa free. Shamba imepata, mimea yote natoka, babai kila kitu, sukuma, watu nakula fresh, kitu mazuri. Hau kafere Aikari ingi matigiahotire kuhonia family ciao, no umuthi mariaga na magatigia cia rucio na oho makona cia gutwara thoko. Hiyo kitu tunapika kwa mtoto yetu chakula, tunapeleka hiyo town, alafu tunauza, tunasomesha mtoto yetu, hata tunanunua na nguo, kila kitu hata tumefaidika. Mboga pia tunapata throughout. Mbeleni wakati wa kiangazi hatupati mboga, lakini sasa hata wakati wa kiangazi mboga tunapata. Twende mbali. Hapo mbeleni mpaka tunafika Moyale town. Kuhitukira uteithio wa kwenjera Aikari ya marima ma maai urio kinyaneirio ni ikundi ngurani ari hamwe na thirikari ya bururi wa Germany. Riu mirimu iria yumanaga na wagi wa mirire miega ni undu uriganiire itura-ini riri na mangi maria marigiceirie. But with the new high yielding borehole, they are able now to water their livestock, to water their garden, and they are getting high production from both vegetables and fruits, and they are selling their fruits and vegetables as far as Moyale town and across the border. Our borehole is uses solar, unlike the previous system which was using generator. Mutaratara uyu urio koretwo kigerio kwa ihinda ria miaka 3 watanyitwo kuguna Aikari aria makuhiririe muno mwaka wa Kenya na bururi wa Uganda orodo mwe na Ethiopia. Purpose of building resilience is that unlike when we do an activity the normal way, is that now you empower the communities to depend on themselves. Makiria ya Aikari 40,000 niyo magunikite na urimi uyu, makiuga ni maratanya kwararamia migunda yao kuona kuri na wingi wa maai. Handu-ini ha Kameme TV, gitagwo Ngina wa Wadurwa.